Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kumvisa buhlungu ukuthi Eskom igcine seyifakele live ku stage 6 sekucishwa kwagesi. Utholakele ashonile umfanele neminyaka lesithupha kudzala wase Clermont lonyamalele lenyanga lephelile. I-Cricket South Africa seyikhethe lona lebekalisekela lemceceshi wayo langaphambilini Enoch Mkwe njengemcondzisi wayo. Ikabanga kanjalo ke insimbi yesihlanu la SABC bana sikubingelele wena wekunene sikamngele letindzabeni tesiSwati. Ungakhohlwa ukuthi letindzaba tiyatfolakala ku YouTube ungasifuna ukuthi SABC Tindzaba. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kumvisa buhlungu ukuthi Eskom igcine seyifakele live ku stage 6 sekucinywa kwagesi. Ramaphosa bekakhuluma nebetindzaba SABC ngemva kwemhlangano wesakhu kanzi uthi utawufuna timpendulo nakafika kule live njengoba seBotswana. Umndeni waseFerry yenaheng usesebuhlungini lobumatima kulandzela kushona kwelunga lemndeni walo ngemva kwekuncamuka kwagesi lebekungakahlelwa ngemgcibelo Willie Muting abephefumula ngemishini ekhaya obeseke kuphelelwa moya nakucishwa gesi kwase kuthiwa ushonile. Leli veke belisesigabeni lesine sekucishwa kwagesi ngalesikhathi kwendeka lokhu. Bahluleka nekubamba tinyembeti. Umphakathi wase Peace Haven ukholelwa ukuthi kufa kwaVillie Muting ngabe akukendeki. Bathi basola ukuthi lokucinywa kwagesi ngenhloso yekumonga ngiyo imbangela ikufa kwakhe. This really hit very hard. I've known Letty and Willie for many years. And if you speak to, we can only empathize up to a point because we do not really know what they are feeling. But as mothers, we can understand why they are as angry as they are. Njengoba umndeni wakhe ushaqeke kakhulu awukakhoni nekukhuluma nebetindzaba. Le live liqhubeke njalo nekubukana nekuhamba kwagesi ngenhloso yekumonga lokwenta impilo ibe madima. We found ourselves in a situation where we lost a life because of the incompetence of the municipality. One might ask, what does the municipality have to do with this? Firstly, the municipality has contractors who are paid thousands of money to repair electrical outages. However, in this particular week, the contractors came 5 times to repair one issue that continued to persist and be a problem. Villie utawubeka endzaweni yakhe yokugcina ngemsombuluko kanti namasipala wasemfuleni uthi usaphenya loludzaba. Mengameli lomusha we-Pan African Parliament Chief Fortune Charambira uthi sokulungele kulungisa tonke tinkinga tale parliamente ngeminyaka lophelile kwasuka lithuthuva ngesikhathi emalungu eparlamente angavumelani ngendzaba yemphathi sihlalo. Tijikile tindwa eParliament yase-Afrika iPan African Parliament njengoba ifuna ukushintsha indlela beyenda ngayo tindwa njengoba ngaphambilini bebonakala ngathi kudele kwendeko ayinamsebenzi ekugcineni seyinemahole wayo Fortune Charambira lonemsebenzi ukuhlanganisa leParliament lehlukene ngekhathi. Indeed, we have an enormous task after being absent from business for more than 1 year. Because of the acrimonies which are not a secret. Sesifezekile sifiso sebaholi bemave yaseNingizimu Africa njengoba bafuna ukuthi kube nokushintshana kulesi sihlalo kuletigozi letisihlanu tase-Afrika. Lamalungu aseParliament eSADC athi ajabulile. We have delivered what we have committed to do, and we did that peacefully because we followed the implementation of rotation as a principle. They can withhold it. I mean, we are not going to be told by the people who are giving us money how to think, how to act. If they want to withdraw their money, they can withdraw it. We need to unite this region, the region of Africa or the continent of Africa, and we have done a lot of work, a lot of diplomacy, a lot of horse trading, a lot of negotiations, bringing states that were not talking to one another to back us, especially the Northern Caucasus. We owe a great debt of gratitude. Kusenjalo lona beyagacela isikhundla Yeremia Chihana wasemalawi longakagcoka ngulamave SADC akajabuli nakancane njengoba athe akaneliseki ngalolu hlelo lekucoka. Kepha iPan African Parliament ithi ayisabuki emuva nyalo kwakudzala sekundlulile nyalo seyibuye kuchinja impilo yabantu base-Afrika. Sixwayise ke mbukeli ngalombiko lolandzelako ngahle ungehli kahle kulabavelako.
Unina wemfanyana loneminyaka lesithupha waseClermont uthi lesithumbu sakhe Siftolakele sijutjwe ticu temntimba ebhishi ngemva kwelivika Nyamalele. Uthi umndeni unembuto leminyenti kungenatimpendulo asanda mkhize uNyamalele ngenyanga lephelile. Kanti lo mndeni uthi unayo imininingwane lengaholela ekutfoleni babulali ba-Asanda. Emaphoyisa ke yasaphenya ngalesehlakalo. Lo mfunzi lobekenda libanga lokuqala kanzi mhla til-17 enyangeni yeNgwengweti asuka esikolweni lesingema-kilometer nakubo. Unina wafika sekundlula isikhathi lavame kumlanza ngaso ngalelo langa esikolweni. Umndeni usole emaphoyisa ngokuthatha isikhathi kubasita. Kuthe sekuphelele iviki lo mntwana lahlekile. Sidvumbu sakhe satfolakala sindanda emfuleni wasemhlanga sinetitho temntimba letingasekho. Uthe lo muntu lo ngaze akhethe ingane yami shuthi wayevele eplanile njalo ehleze ebuka njalo mengimphelezele esikoleni. Shuthi nje ngalo lwasuku isikhathi ngingekho wabona ukuthi hayi akekho nanokuthi wabona ukuthi hayi akakabuyi kuze kube manje isizophuma ingane esikoleni akakabuyi. Akasho ke emaphoyisa ukuthi enda luphenyo lokubulala nobe cha. Uthi umndeni wa-Asanda umngani wakhe wawalandzisa emaphoyisa ukuthi kwentekani ngalelo langa. Ingane bahamba bayoyibuza bathi ingane babehamba bepaki beno-Asanda beyodlala kaqhamuka imoto ibajaha u-Asanda wabalekela ngasemahlathini ingane yabalekela kwenye indawo kuthiwa imoto yathatha u-Asanda. Emaphoyisa athi kude lokuphathekako latakuphenya. Anti walo mntwana mbali mkhize uthi kunemuntu losebenzisa tidzakamiva lowathi wabona umfanyana akhala athi kunemuntu lafuna kumgwaza. Uthi nyalo sekulahleke loyo muntu uqobo lwakhe. Kwesolakala kwelwati ngilokunye lokubonakala kwengeta kulenkinga yekwanza kwetigameko tekuhlukubeta ngebulili etindzaweni tasemaphandleni. Inhlangano yebameli labasikati kuleli ibambisene nelitiko letekuhlunyeleliswa kwesimilo isukumise umkhankaso okucashisa emalunga emphakathi wakamasoyi eMpumalanga. Kanzi bahlomisa ngelwati ngetemthetfo nangetinyathelo labangatithatha nabalwisana nekuhlukumetana ngebulili. Kamasoyi indzawo lencane lengafani naletinye ngepha lusetulu ludlame lokuhlukubeta ngebulili. Kamuva nje kuthunjwe bonhle mashiyani lobeka neminyaka lesithupha budzala. Umtimba wakhe lobeka shota ngeticu temntimba watfola ngemva kwemaviki lambalwa alahlekile. Kwaphindze kwaba nesehlakalo sekubulawa kwebantfu labasikati labasihlanu labatfola emgodzini longashona emkhatsini kwa-2018 kuya ku-2019 kulendzawo. Baholi balomphakathi bacela lusido. Siphume site esiveni siyabona kubulawa kwebantwana nabomake babulawa tigila mkhuba letigila mkhuba letenda letintfo letingasito ngoba kulesinye isikhathi kuye bayavame ukuthi hey tinyanga tifuna lokho hey tinyanga tifuna lokho namhla ke sinato tinyanga bekunene ntativela titatikhulumela la ngekhathi. Kushushumbiswa kwebantfu kanye nekuhlukubeta ngokwemacansi nguletinye tinkinga letidlangile kulendzawo. Sara lekungasilo ligama lakhe lekutalwa ngenxa yokuthi akafuni ukudzalulwa uthi usola ukuthi umfana wakhe wentombatane loneminyaka leyimfica budzala uyahlukubetwa. Uma ahleli nalabanye abantwana akakhona ukudlala kahle njengebantwana bonke. Uyake ufike umntwana achamuke emva kwakhe athuke uthi uyambuta athi ngisibani lo simcabangela ukuthi maybe uhlukunyetwa nguye. Lihhovisi lenduna yetebulungiswa lithi linelithemba ukuthi kungenelela kwalo kutawusita kulwisana nalesidlova sekuhlukubeta ngokwebulili. Department of Justice sibone ukuthi ake siphumeni site sitobafundzisa kakhulukazi futhi kule area lela la eMasoyi. Emalunga emphakathi akuthathwa ukuthi abe mahlomane ikakhulukati kulamaholide kuvala kwetikolo. Kude kwenyusa etekuthengiselana nelizinga lekudla lokukhiqitwako kufute kusetshenzwe ngekubambisana kulelive leNingizimu Africa lokunye kwalokuvunyelene ngako emhlanganweni lomayelana nekuqinisekisa ukuthi kudla kwanele emhlabeni lokubanjelwe eKempton Park eMpumalanga yeliJozi tingetulu kwelikhulu tihambile talomhlangano letibuye emhlabeni wonke jikelele. INingizimu Africa ihambisa kudla kulamanye emave lengetulu kwamaphesenti lasithupha ngeminyaka lekufaka ekhatsi iChina, iMelika, iEurope, India kanye nalamanye emave emhlabeni wonke jikelele. Lelive liqinisekisa ukuthi lokudla kusesimeni lesikahle ukuthi kungadliwa.
If we export a big load of oranges and we do the test here for the pesticides, that must be under a certain level. And we give the certificate. And then it lands in Europe and they do the test again. And they find pesticides there. Immediately they will just stop all the trade until we can prove again that that is below the limit. Umbila, tipitfo, kanye netithelo, kuhlolwa njalo ukuthi kuqinisekiswe ukuthi kusesimeni lesikahle ukuthi kungadliwa. Inkomishana yebunye bemave ase-Afrika ithi onke emave ase-Afrika lange-55 aqhamukene luhlelo lotawuqinisekisa ukutfutfuka kwaleli vekati. I-Afrika likulihlelo lelivunywe ngiwo onke lamave. The African Union Commission to produce a report every 2 years and present it to the heads of state on the progress in the implementation of the Kadap Malabo Declaration. Kusolakala kwemali lengenake emaveni ase-Afrika, kuhluleka kwabelana ngelwati netikhungo letingekho esimeni lesihle, kuyaqhubeka nekubambela luhlelo lokuhwebelana embonini yetekulima. Ligwalagwala FM ngumsakato losakata ngesiswati lotintembombela loneminyaka lengemashumi osakata labanye bebantfu labaqinisekise ukuthi uyaqhubeka nekwetfula tinhlelo ufundzise uphindze uthokotise ngelulwimi lweSwati ngumake Ndronjana Dlamini lothatha umhlala phasi kusukela lamuhla kanzi ke ushiye indvuke ebandla ngekugucula kuma kwetimali kulomsakato kulamakota lamabili ekugcina elanini ngesinayi yatosichazela ukuthi ingabe wende njani maye Ndronjana sikubingelele sikwamukele etindzabeni tesiSwati. Ngiyabonga dadewethu. Impumalanga khombo lekwekwezi neligwalagwala FM bekutiteshi letibonakala ngathi atiyendi inzuzo. Ingabe wena wende njani ukuthi itende kahle letiteshi kulamakota lamabili lengcile? Dadewethu kube kubambisana kwethu njengoba sisebenta siyiteam kunalabo bantu lababambe indzawo letahlukahlukene. Ngekubuketa kwekuthi njengoba lo mculo lesinawo lesubeke embiwethu lesingathi strategy document kubonakala ngathi lolo kungibona kufanele sisilethele kona akwendeki kahle sesingenta njani sabuketa ke kwekuthi indlela lesingayifaka lapho silungise la silungisa khona sakubona kusebenzela lokuthi sikhonile ukuthi sibuyise sithundise thundane ukuthi imali ibe khona lengenako. Ungasichazela kabantu ngekufika kwakho nenhlalo yakho egwalagwaleni? Ngafika January 1993 kude sigaba lengake ngikuso ngoba ngaqala ngaba ngumsakati ngathi bangiphume emoyeni ngase ngiba yiproducer ngasuke kube ni producer ngaba yiprogram manager njengoba ngiphume ngiyiprogram manager kosabe sengimane ngibambile bangicela ukuthi ngibambe ngibe ngulo engamelele titeshi totimbili ikwekwezi neligwalagwala FM. Uyidlalile make inzima yakho egwalagwaleni ingabe ungabeluleka uthini labanye? Lokubalekile kuthanza umsebenzi wakho kubeketela emsebenzini wakho kwenta njengoba ufanele wende kunemithetho labathi ngemapolicies labe kwenkampani kuhlonipha lokho lokubekwe embukwakho ukuthi tindvo utilandzele kahle ngiko lokusitanako kanti nekuthanza lo msebenzi wakho uphindze uhloniphe ngikhanza ngathi kuyinto lebalekile ngoba nawe utawudwanguda ungathi ukuthi wendani uke wende mazibuse angeke wendeke ngeke futhi kusebenzeke kude futhi lapho singathi live alengqayelwa khona. Asibonge kakhulu make isikhathi sakho. Siyabonga dadewethu. Ngumake Ndronjana Dlamini loyo besikhulumisana naye asithi fahla kancane nje ngenzima yakhe egwalagwaleni. Kubuyele emuva ke edzabeni lwe-Eskom mengameli Cyril Ramaphosa uthi kumvisa buhlungu ukuthi Eskom igcine seyifake lelive ku stage 6 yokucinywa kwagesi. Ramaphosa bekakhuluma nebetindzaba te-SABC ngemva kwemhlangano weSAKU kanti uthi utawufuna timpendulo nakafika kulelive njengoba seBotswana. Mengameli Ramaphosa ucela tinyinyana letimele tisebenti tinkampani lephehla gesi kuleli Eskom kanye nebaphatsi balenkampani kutsi batfole isisombululo kulenkinga yemiholo. Ramaphosa uthi kuvisa emahloni ukuthi lelive lisabukana nesigaba sesithupha sekuhamba kwagesi ngenhloso yekumonga ngenxa kungasebenzi kahle kwaletinye tikhungo talenkampani kanye nalesiteleka lesichubekako. I've been briefed. The minister has briefed me and the Eskom executives have briefed me as well. As I go back home now, we're going to be getting a further briefing from which we will then determine
what further action needs to be taken. Kulandzela ukuthi Ramaphosa achithe lonke ilanga lakhe eBotswana kulomhlangano emave aseNingizimu Africa. Uthi Eskom idzinga imandla lakhicitwa ngekunganukubeti imvelo kude kulisane nekhamba kwagesi ngenhloso yekumonga. The increase in self-generation is going to help a great deal. We already have 6,800 megawatts that are generated from renewables. But at any given time, from solar and wind, they don't generate sufficient energy as to be able to be put into the grid. Mengameli wakuleli ubukana nebumatima bekutama kuheha abatshali timali kulandzela luhambo lwakhe lwaseJalimani kumhlangano we-G7 njengoba nyalo sokumhlangano we-Southern African Custom Union seBotswana. Sola likaveti lutho luphenyo lwalesehlakalo sasenyobeni eSlondon kusukela ngelisonto ekseni lenzawo lethengisa tshwala solo ihacwe emaphoyisa lafuna umkhondvo. Lena ngulendzawo yesehlakalo ngemuva kwemalanga lasihlanu lendzawo Solomane iyindzawo lesaphenywa kanzi baphenyi betama konke lekusemandleni kuthi batfolele kutabaholela ekutheni kuphendvuleke imibuto ngekushona kwalabantwana labangemashumi lamabili nakunye. You need to be very meticulous when you deal with, in particular, a case like this one, which is not an obvious case. So that is why we are saying let us be so kind and give our detectives an opportunity and reasonable time to do their work so that at the end of the day we can get results that all of us will be proud of and see exactly, get the answers in terms of what has happened. Nanobe kusachubeka liphenyo bantu bachubeka nekuphuma ngetingani kuyobeka inkonzo ekuhlonipha labantu labashonile kusenjalo namuhla emini kube nemculo nekudrumisa enyobeni ngenhloso yekukhumbula labo lasebandlule emhlabeni. Yes, we are definitely working with the families. Yesterday we were part of a team that came to provide groceries for the families. We provide counseling to the families, and even post funerals we will be with the families, moving together with them. Luhlelo lekuhlolwa kwetidvumbu letingemashumi lamabili nakunye seliphotfuliwe kanzi Setikhululiwe nekuthi tibe nemindeni yato. Makethe tetimali irandi lehlile naliqhathaniswa netimali takulamanye emave. Irandi libita 16 rand 38 cents naliqhathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 19 rand 91 cents, li-euro libita 17 rand 8 cents, lipula libe 1 rand 31 cents. Inkomba yedwabele tonke JSE yehlile. Igolide ibita $1,809 le-ounce, iplatinum ibita $896 le-ounce, wela longakahlutwa ubita $114.60 umphongolo. Temdlalo iCricket South Africa seyikhethelwe libeka lisekela lemceceshi wayo waphambilini Enoch Nkwe njengemcondzisi wayo. Nkwe uvala sikhala sakapteni waphambilini wema-Proteas Graham Smith lophelelwe inkondileka yakhe ngenyanga yeNdlovu lenkulu lomnyaka. Tingawo ke tala muhla nasibetitolo sikhona simo selitulo nisale kahle.